Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. V tokratnem afterpartiju Bor Zakonjšek skupaj s Kristjanom Buzetijem in Juretom Capudrom ter s pomočjo fusiona, funka, progresive in afrobita kroti sonično džunglo. Black Barracuda, ta torek okoli 10 zjutraj v živo na Radiu Študent.